Iya, ko na sana Christopher wasasala sa sengeng gitu pada tim ini suba. Semifinal ni Vodafone. Sa sengala ko beka na Kemba ngore. Ada ba? O Kemba tatalo takan nasoka. Iyo. Are, yar. Eno. Out of my reach. Hey. Sengay dende sarangau kila do nangon do gitor soka do sta saranga. Iya. Do dribble pango. Bida na players ni suba. Korto sa broken na lawan ni Kemba. Lesenia Raura Christopher wasasala Vilitati Kautonga. Korto sa sanganing gitu pada tim ini suba semifinal ni 2019 Vodafone Fiji Fek against Mba. Mana main go? No, this Saturday. O na Iyo. Bulango. Are, this Saturday nga na Bulango. Kwasa tuko na ha. O na suba team sa turun na semifinal. Iyo. O ko sa rongo da chigoro to. Semifinal pati kay Mba. Ya, Battle High. Ya. O Nandi versus Lotoka. Konji? Battle High. Iyo, eu tim nimba yo. Yuko tim nimba. Bato bahe. Iya, Battle High. Same toto bata. Ko ba? Royan Rabinak. Ano na babu yan? Bre sono ngono do lagu mendo kita dala saranga korso na tuku jotro chigo be kem draw. Iya. Rolande saranga be Christopher wasa sala nanum saranga o prince sa vai ve lubeno Christopher wasa. Au kinal saranga. Prince ri pati kay Meghan Markle ngore na ada ni luben raw. Saya ada na bundang ngone ngore. Yan Rabinak. Yan Rabinak na leo ni bona barong chiko nongo kenda sakila chiko. Iya. O karua sa vai na bali kana luben. Luben go sa na I go Archie Harrison. Michael, you correct me if I'm wrong. Archie Harrison. Mountbatten Windsor. Not mountain. Mountbatten. Oh, nanuma Mountbatten. Are. Kila bola na. Archie Harrison Mountbatten Windsor. Ba. Doya Rabinak na kaya na nunggu yada. Iya, nunggu bubale ya na fem. Nunggu bubale ha, senga ibang radurubale. Kaya sarado na itambango. Arada ko na Prince Philip. Na makang buong. Kano ba ya? Queen Elizabeth san Renre Chico. Sanduri Chico Murio Harry. Ngona maramong ngona tinana na Meghan Markle. Wele na mother-in-law, ana? Na ngona no tinana na Meghan Markle. Dada korto sa this is the first time me korto reda na baby. Ana? Iyo. Reda na Queen Elizabeth san Renre Chico. Ngona ikawalu ni makumbu na babu. Ana? Kawalu ni makumbu Queen Elizabeth o Archie Harrison gore. Iyo Rada na taba Meghan Markle. Beautiful na. Lestale na taba. Lestale. Senga ina taba boto duri bat kina mata mobile. Sa awa ndono mo Kono na tamata kede sa bari de chiko na papa na. Iya. Bari de chiko na matanga na o Archie. Iya. O nunguyada. Iyo o Redi Prince Harry. Ware di Meghan Ware di na matanggalin dress darje ko et saranga. Poin mo ke bite mo ke na mu kesib. Ke? Ka sai sanai ka. Mageli. Nisando marama sa sudumai. Sapa ka sudu ochi na marama sini sudumai. Are hapa ka sudu ochi. Iya. Sa rere binaka maina. Iya. Right bad gini roko. Iya sara rere binaka ko redon gore Meghan Markle. Na time dona marama sa baka sudu ochi. Do tukuni bango sangai serra kamana kena rere binaka. Kwaya rando tukuni kira bango nambuni ngone. O tamani ngone menda botani chiko. Ya. Kako ninta boleh ke chiko bote kero. Ada basa tu ko nandana marama na. Ko sa bule ko chike bulo ken message ke ko san dende chiko. Nanam bulo nandu basa bulo andi za basa. Bulo nanduki. O nanduki nanu ba nandu ma. Ko sa dongo danga ko sa olo bina ko na sudu. Iya na basa la non nambuni ngone. Ka ko anda bo ya sei Harry. Malo Harry sa redi ko san dua talen a Chicago. Kau willi ko Harry sa dua talen na match. Sa willi chike ke mo ko san dende chiko sa lasa sa. That's very true, babu. Sa rondo tukuna nambuni ngone na time sa baka sudu dona marama. Na wachina mendabo like 20 kilometers away from her. Balata na time sa tabo boleh ka?
Korto na kailangan na tamana na ngoni laylay sa radio chiko na chila na sa radio binaka. Sabi duru tale laman itaw na mo. Ada angora kasabosa na maramong bulo na induki. Binaka na binanumi may na itamba dawe Meghan Markle. Naraw sa bulo binaka saranga na betinani. Na namanga na itataw ni mbualisi. Mo kuha niyo bakang bulong-bulay iko. Kakusot niyo tuda ke bakang lebo. Don't stand up. Olong nga binaka na sudu mo me kata-kata baka binaka. Kakuha niyo mbata-mbata. Kakuha niyo seruta na ulumu ni se malo-malo chiko na ngom. Don't funny. Mo nanuma talaga. Meghan Markle monta puta ni chiko may bakaya o ve prinseri. Dia nambadi kaya nambadi revi kung ako niyo re binaka. Nangay mbay dua tali baka totolo na tadi Achi Harris. Ya usabe tu ni bulu nandu. Iyo kukunile ang katangangure so nanguna. Iyo mbadi na soli ni kalo. Oh nanu mo. Na soli ni kalo na kalo. Iyo dira. Ve atama ke ivi. Ivi se iva. Ivi. Ivi. Ni multiply and replenish the air. Right. Right back. Iyo. Me koko na lakutunga na me multiply me tukiangon red bag ngai tukuna talang mbulo na indukingo kyo binakate sona bachi ngona Fijian medicine kibaka ko binakate sona bachi au nangai sanga me ona ba kautani au salolo masartu ni vekem do ngai kisi sarave pe ndo mo demanda ngonga onona nei ombulo na induki binabale bumbulo na induki na solution na makasama mula ni se makasama ni yalo rada na tamba na Meghan Markle sa kokala time tamba sala ko may bichi rada rada ngo time sa baga sudu waji ko rada binakana may kila kena ira na marama na ira do sudu jikina baka sudu are yar sudu baka sudu tal na tugo Miss Babu na matakalaylay ni ira do mga Miss Babu iyo kila na iya marama iyo do na ka may kilo na ngona o Suzuki na Miss Babu baka Suzuki na Miss Babu o do na ka do boy di ko oi na boy do tani baka perfume ni siniva perfume oi ni siniva perfume yo perfume ngana na boy rosi tu Vekem ni na marama Miwarong cuma tagalalayan ko Buncho ko na base na taxi lay na kazaka So sa simberito experience na makasubo Ira sa already Happy Mother's Day talaga Happy Mother's Day Very binaka Kemdo Nangunong kemdo basudo kina Na auto ko na chuko na boy Numdom boy Na do ray Boy binaka Yan na stress ni sa lako Right Ni na dota ni visaw na yan Hindi na Nakakem do the lata na 9 months. Nakakem do the kaba. Na labi matanggal baby na. Labi baby. Kemeta chiko na baby. Labi baby. Tutukul chiko labi. Kemeta chiko na baby. Labi baby ko rin na forklift. Sarim balom tal na mbong madala babu na ken na itukutuku ni nga bakalega. Nirasa baka sudunga na marama. O kenda na turanga da kilomita sarbaga. Kilometers away. Talay mo dito may balikuro. This was coming to. Baka naman stay 100 miles away up due to the road upgrading system. 10 kilometers away. Because the road has been, the pothole has been fixed. So we can naratakan ko ni sa rabaka sudo na wachida. Sa kami ngayon. Sa nanggalin tametal juga sen taunam. Sa dati nga juga na taunam sa Fabio Papa. Saya balata na ano ba? Balata na sol ni Carlo. Karang daw tuko na nga ng buningon niya. Baka lakalang nga babon niya sa. Baka sudo na watsi mo. Daboy balikuro siya ka. Alain tamo talun to talabal. Kali bibag tu balisil. Ren man. Sabi na bale buwira na maramba. Happy Mother's Day. Nagbago na meme na makailasing ni Mataka. Veto ko ni K Vodafone. The future is exciting.